Bazalwane siyabingelela sithembe niyaphila. Ngazi ke noma ngiyazwakala yini bazalwane. Kodwa ngizama ukuni-update abazalwane ukuthi ngiyayithola lento eyenziwe uKing Zoso lapha ya. So ngiyabona ukuthi niwarisheke kakhulu ngale ndaba yale mbhalo ayibhale lapha ya. Ayikho ke ivideo engizoyenza ukuzama ukuchaza ukuthi kwenzakalani lapha ya. Kodwa into engizoyisho iyodwa ukuthi lento akhuluma ngayo lapha yana uyagula nje uKing Zoso ngoba benginaye last week ngacela le yantu kuyoyibona ukuthi yini le nto le wathi angiyiyeke ngesikhathi elungisa isite yakhe le enye bengino rasta ke bayakwazi lokho but angizami ukujustify ukuthi nje ayikho into engizoyikhuluma noZoso zonke lezi imali akayishuthayo uqamba nje ahlaza manga imali lezi ayishutha ngesikhathi efaka kimi ngesikhathi ethenga material uqamba ahlaza manga okunalokho uZoso wangisebenzisa lamahala makufanele ngiprove lokho ngizoprove akeze namakhamera ngizoprove ngoba nami nginazo ezami screenshot ngiyamkhulula ukuthi akeze namakhamera ngizomtshela akeze kuphi ngizoprove nje lamanga oqala akawabhalile ukuthi wanginika imali engaka ya amanga oqala lo and then ke okwesibili ke ukuthi lezi zinto ayishoyo ukuthi mina anginandaba nazo unamanga futhi ngathi umfana lapha ngingekho mina ngathi akahambe yoyenza lento wayenza lento yangenzeka ngabuyela kuye ngayokhuluma naye ngathi sengifikile ngifuna ukuyenza wathi asiyeke lento sizobuye siyibone avele kade yagcina ukunetha lokhu kusho last week kade ngiseThekwini wathi asiyeke siyobuye siyenze lento njengamanje yena usekwazi ukuvela post ewazi kahle ngisebenza eduze kwakhe la ngisebenza khona okugcina ke umuntu osaziyo lesiyastezi uyazi ukuthi lesiyastezi asiphelile khona ama reveal amakhona angenziwe izinto eziningi ayiphelile lapha yini edala lokho wasanganiswa lento yakhe ye content wavele wasuka lapho wapenda indlu singakaqedi ukusebenza ngingakasho mina ukuthi umsebenzi uphelele manje so right yena wapenda indlu ngoba egijimisa lento yakhe yama content egcineni lelo phutha lakhe sekufanele kube yelami mangisebenza mina fanele kube yimina ngithi seku right usungapenda sengiqedile yonke into engiyenzayo angaze ngize ngikwenze lokho mina lapha ngabona sekupendwa ngingekho ngisho esayithini kuyaplastelwa ngapha yena seyapenda akazange akhulume nami uzenzela yena ngendlela yakhe so zonke lezi zinto kufanele kube yiphutha lami uyena owavele waqhubeka nendlu kungashongo mina ukuthi iphelile mawukuthi khona abaziyo bayazi uhambe uyobona khona ayiphelile le yandla ziningi izinto ezingaphelile ngenxa yokuthi yena thatha lezi zinto ngendlela yakhe ebese efuna ukuzokwenza lama content yakhe angathi sure but ke ngiyamkhulula keze namakhamera ngizokwazi ukuthi angiprovele lento akayikhulumayo nami ngiprove lokho engikukhulumayo ilokho nje ngikushoyo kuphela